Tubashimiye ko muri kutwumva. Ni mu gihe Iran irimo kwitegura gukina imikino y'igikombe cy'isi ikayikinira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump kuwa kane w'iki cyumweru yatangaje ko atazatera Iran, ndetse Iran nayo ibyumva cyane. Ubwo Iran yumvaga ko Amerika itazayitera, bigaragara ko Amerika yagize ubwoba. Ariko ntago ari ubwoba gusa, ahubwo ijambo rimwe rya Donald Trump rihindura byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niryo rigena ibiciro ku masoko y'ibigurishwa ku masoko, ndetse ibikomoka kuri peteroli cyangwa mazutu. Byose biterwa n'ijambo Donald Trump yabyutse akavuga ku mbuga nkoranyambaga ze zimugenga ndetse n'izigenga. Byose tugiye kubirambura hano ku Neza G. Naho njye muri kumwe ni Mr. Nkusi nk'ibisanzwe, bakayita Ineza G. Ubwo Iran irimo kwitegura gukina imikino ya mbere y'igikombe cy'isi tariki 15 zishyira 16 bizaba ari mu rukerera rwo kuwa mbere, nibwo izakinira muri Los Angeles, aho izaba irimo gukina na New Zealand, umukino wayo wa mbere w'igikombe cy'isi. Tugwaye ikaze. Twongeye kuguha ikaze. Ubwo twari turimo kugaruka ku bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutera Iran cyangwa se mu bitero izagaba kuri Iran, niko twageze mu nyandiko zibanga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo kuvuga ko ishobora kuba igiye kugabanya intwaro zayo muri OTAN. OTAN ni ibihugu byishyize hamwe mu muryango wo gutabarana. Ubwo Donald Trump arimo kubishinja ko yagiye mu ntambara na Iran, bigahita bimutera umugongo ndetse ntibinamutabare, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ifite zimwe mu ntwaro nyinshi ziri muri OTAN, ndetse n'ingabo nyinshi ziri mu muryango wa OTAN. Byose Donald Trump yatangiye abica mu marenga, ndetse avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga imwe mu nkunga nyinshi muri OTAN, ndetse ibindi bihugu bikagenda bigura intege mu gutanga umusanzu wabyo muri uwo muryango wo gutabarana. Donald Trump bigaragara nkaho intambara igiye kumusigira pressure ikomeye cyane ku bindi bihugu, ndetse ubwo yatangiye kuvuga ku bindi bihugu ko byamuteye umugongo bikamutererana mu ntambara yarwanaga na Iran. Ariko byose byatangiye ubwo Iran yavugaga ko itari mu biganiro na Amerika. Iran yikuye mu biganiro. Ibindi bihugu byari muri bimwe mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Nshimiwe. Tugeranye ku musozo w'iki kiganiro, nawe maje gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana hano ku Neza G. Imana ibarinde kandi baha amafaranga ibarebe icyoroshye. Ciao ciao.